James Gandolfini, koji je u seriji Sopranovi glumio legendarnog Tonija, preminuo je tokom boravka u Italiji. Tokom boravka u Italiji umro je James Gandolfini, poznat kao Tony u jednoj od najboljih kriminalističkih serija u istoriji televizije. Poznati glumac, koji je svet napustio u 51. godini, ostavio je za sebe dvoje dece. Ka liku Tonija Soprana vodila ga najzapaženija filmska uloga koju je imao u filmu Prava romansa, čiji scenarij je uradio Quentin Tarantino. Uloge mafijaša su se prosto lepile za Gandolfinija, pa je tako imao uloge u filmovima Smrtonosna brzina, Uhvati malog i Porotnik. To sve vodi ka Sopranovima koji su stigli 1999. godine i ovog glumca preselili u legende. Nedavno je smešten na 42. mesto televizijskih ikona među svim serijama ikada snimljenim. Na vrhuncu popularnosti njegov Tony je zarađivao $1.000.000 po epizodi, kojih je ukupno bilo 86.